papa Sam Korankye Ankrah ye friend no Apostle General Sam Korankye Ankrah papa ye ka enwosra pa na se Ghana sofo a ye adwuma ngosra di ekira ye no korogin pa ye nyina ye nka se o ye 100% de nenso ye papa ye nim se ye nyina yakoma dan ho pa ye nyina ye penasem se wo ye nyame adwuma ne ye na ndre ya ye da sorry o social media so a sofo bia ye friend sofo bent a sorry na atra na so ye na hwehwe mu kire se na kire se wo no kra wo ye odumtini MzBel's ne godfather na kire se wo no ogu nsama MzBel's e wa brabo yi mu on se wo ayi sofo spiritual father sofo wo bon pa ma no MzBel's de ye bent na ye ne godfather wodi ma ye bent pa kire se papa Sam Korankye Ankrah edi nebusuafo nya na asem no hu ne ti hu ne nan ye hu ne asofo ye pa kire se wabu mi maame se waje mi maame sika se maame ne to ka ma asem na papa ne ka na se konfo yi ka no ye hu ne ti hu ne njina so na kire se papa ye hu fia no pesu wogu ye de ye nka so 100% na adanti na wo ne papa wo problem na unko na se wo frɛ na wo ne so we na Captain Smart nso agina wo nua TV so enra no pa esi ne bo se he bentel enne wo tuna no mutu aka kire papa Sam Korankye Ankrah se asam we so wonim na so obekasa kro bedi ne ho ya nemu entokwa ne nyina no captain chia bonebo na wa ode ne direction nyina etudwama bentel se bentel captain se wo de ne sesinebo ede ne direction wo be fa so abehunu wo nua se bra na se wo ba onu ankasa captain training sa eye benkum ya se wanwi aboa ne ebekesa anase se sebe se wankwa agyanan ye ho ane ebekesa sebe Ghana sofo ni mu bi ka ho bi na ye de anim aye fe na nkakwase agimifo bi sei sa na captain kan ankakwase agimifo bi sei entumi nsore emfa ne nsem hu emma eye papa Sam Korankye Ankrah so enti captain krato a wode na ne nso e de akoma eye sofo benten ne se da bi se se a wo ye konfo benten se womra onua TV na won be face to face na ntokwa we se se a papa Sam Korankye Ankrah won ku biem ono captain ena agirem akontokwa no amano abrantie bi at social media so me ya na social media sam na nheda nhia me saa but wo ka de yenka won a ye ka won no be ka obi abrantie ne de yem papa dofo Sam Korankye Ankrah at social media or tetem kukoti that is a criminal offense now what is social media near the camera si so now afa akukọ ba ko no atwaniti no asafa akukọ ba ko no watiniti Captain Smart, the king of morning shows. Say, Abrante, so penny Sam Korankye Ankrah ono nka ohwe or you too disciplined by ye be kan bibi. Me, I am waiting for you. Come here. Wudun kraya. Oh. Wudun kraya. What you say? Why would you car ba? Minim baby abe fiaba. Ba o de kobusa secret. Wudu secret ya. Kase encho Jubilee House. Wudu Jubilee House ah. Bomodia nebusa. Onua ye be chiro baby wo nabra. Onua ye dwene mu wo. Adekuna wo si esiri so wo a wo ntimi nka. Ena Sam Korankye Ankrah ya me maami sei. Ena Sam Korankye wo yare ana. Omo yare. Ojai. Ha? Ojai. Ha? Wo se se ni Nyankopon ne te ase a. Wa kofa hon. Pesa me catch o prince me kura wo ba manim ha opa abra mem wo twa ahwe. Onua. Tene me nsa bonkum we wo so a wo bete kom se tim. Captain Smart. Me nam catch o me se me tene me nsa bonkum we wo so wo bete ahwe se tim. Men kan say Sam Korankye Ankrah so oye surabofo. Men kan say. But you see these unfounded allegations. Kekan sabo say enipa ehwe no tie ni na adwuma ye on bebre e wa Sam Korankye Ankrah ho papa no waye obone be wo fi say waye obone ampa opani bra me do be ko no ho sa wo be ma bra sa wo he na wo ye be ma ampa na say Sam Korankye Ankrah ye obone wo so wo ma me na waye di say ena na onika ena o ma me bo an no toka wonim krofo aboa ye di gina ha na do kra wonim krofo aboa na otimi win election. I don't take short, I take madness. Asim say so bi boa obi a chinchin tetri asese ye den say yam pampo dia so Penny Korankye Ankrah
Me minim sa won kasa ntimen kasa. I mean, you see, the best way sometimes to answer a fool is to keep quiet. Leave him to some of us. We'll deal with him. I'll say, I've heard abayifo ehine or wonu krum wo yare. When you baby abayifo ehine si. Oh go mo. Bese me nkwa kire wo. Be papa wani so ama wo bosom na be papa wani so say ta 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 ta. Wadwi mo da ho. Look. This year, if you don't have the truth, shut up. If you cannot be bold enough to say it, shut up. Okay. And I saw for so amusha branch energy. Say ongu sam kwanche ni mu ase no. Mutiri so. Reverend, just keep quiet. Don't mind that branch no. We will deal with him. Hwensem fun awodi. Hwe video no. No pastor, no bishop, archbishop should come and say ceasefire. See, I am ready to cease fire. Even before I started, I was seizing fire. I said I'm coming after you. And I don't want to say it. If I say it, your congregation will leave your church. Ah. Now, somebody yampa, can a congregation name quite? Me say we a bema. We the bomodi abra. Me am do be kwasam kwankye Ankrah so. Sunday school from kwada be bomb pie money so to say why. Who are Jimmy for abebreu? When it's about to say why. And who are my youth for na adwuma no sondodo. Kindergarten for now omo ahimfie ho no. Ajeta. Remember when it's what to say why. Yeah na yes say yeah Christopher no. Me da se we je bre etwen Ankrah.